Kidam tang jak hong ni phai Krisir ke parni West Karbi Anglong la khaisi Duaram la constituency ke pardo Maisam Rongpi Arong along kido Maisam LP School along Maisam Rongpi Arong arada tumpen patir piponsi kep lapen Khreheni Asatlang ki unduna aphan karcho jai mek kedeng. Sonse ansu se ki Charlie ke paprang dun ji aphan pura aning ki rongpon ji aphan pura Maisam Rongpi Arong arada tumpen ching ki chingwai ponsi kep lapen Khreheni Asatlang ki unduna aphan karcho jai mek kedeng pon. Bang so joy megalong sar imbe ahin pen mai chapa him pu ponsi mai ja ponsi mai pang cheng pon lo sonsi rasing ingti kongchon bang ahin pen mai ki pa do pon nang ko alam the than ponsi klarda pen than pon lo sonsi bang so mai lo alu hi man peng pen Stefan ingti social worker enjoy assistant teacher rasen be borkori be Robinson Teron Sarmen ingti Dhon Singh ingjai Boron Son ingti pen cheng lok ke thigiding man ki do tum chitong dun rinti sonsi bang so mai long pen kep la pen Khreheni Asatlang ki un dun atuma phan ansu se kang tu yang deng ki Charlie dun un chi aphan pura bidi sore pen cheng lok ke do ke thak ke claim ke dam nang ji me sen ji aphan than pare pon rinti si mai me sen pen pachon pon kan ahut dapat sama di pelong pen kiat asalang kedun apa ke harus asalang kedun dun lakuk aphan itu karcho pon kedolo dah ke kedolo ke asalang ke kedolo yang bang toksik jadi harus di ke pas atum bang ke bang kedolo bang Khreheni aphan tu karcho pon kedolo pon kedolo dan itu dah Maisam Rong ke punya isi kita silat untuk masalah mengenai Islamnya dengan tersambil soal kartu untuk video poji jadi anak kita non sangat alon di poji pasir itu masa pun tidak loh si dak ini dua kedua pilihan satu pendang orang asal kedua sama tonggo pen ador ardina pidun apun tum ratu pada kiro parlo dak mesen pen pilih so ame bangke jun pulo Board hoy sopen Priyanka Balmiki KTV News